Pozdravljam sve prisutne. Javljamo se iz Trogira, jednog od najljepših gradova na Jadranu. Cinemanija se nalazi trenutno na prinudnom godišnjem odmoru. Cinemanije treba godišnji odmor. Tako da... Vrijeme u Trogiru je umjereno do pretežno oblačno. Vidite iza mene ovo crnilo, ali to nas neće spriječiti da napravimo jedan mali update za sve vas koji pratite Cinemaniju. Evo ja ono mucam. Ovo je moja ljetna frizurica. Ovaj videoklip gledate putem našeg drugog YouTube kanala koji se zove Cinemanija Vlog. Puše vjetar, ne čuje se ništa vjerovatno. Nova epizoda Cinemanije za 7 dana. Javljamo vam se sa našeg novog kanala Cinemanija Vlog koji će se koristiti za update, video najave i razna dešavanja vezana za Cinemaniju. Treba spomenuti ove godine u Dalmaciji ima Poljaka ko pljeve. Samo da napomenemo da će sljedeća epizoda Cinemanije izići za 7 dana. Ostanite s nama, družite se s nama i do sljedećeg javljanja. Ćao!